Enyaro badan pendon buram mala kapor. Enyaro badan pendon buram mala kapor. Enyaro badan pendon buram mala kapor. Ka buram hau pab hau kun badamen sim bakhuid. Kohimen ko para ngilapoi Shaphang Sngi kaba JONG Jingduai Nobena Deliverance Nobena but abang yung Deliverance Nobena jimperlai luit na kie baro jimperlai luit na ka jimpang ka Jingshimnoh kamdame ka COVID-19 na ka jila jongi kumjuru jimperlai luit na ka Jingshatte sha kumbaro kabakta ia ka jingim jongi kabakta ka jingim mensiam jongi na ka jing melin basniu na ka jinge ka baharukom ka jingduk ka jingkerdu ya ka jingsniu ka baharukom nginaiti hautrai baunang pelai luit yangi lempa ka jinga lem jong Ka Maria Theisotti Ka Maria Theisotti kalalong kabalai luit pura bat kabangi duai lempa ka jinga lem jong ka ngiru ngin sanang yo kata ka jing lai luit ban impura e ka jingim ha ka babut ya ka sur jong utrai ha ka ba im ya ka jingim ka bajanai ta ka jing riu belai ngin stang ya ka jing duai ROSARY pat ngibu ya bara ka jing dumo jongi nang da ngin sanang ya beteng ya ka jing duai Nobena Akateng pa atukun mesim Bakhuid. Amen. Wahai trai walam kubor Ka Maria. Balakalagun mesim Bakhuid. Kublai Ka Maria. Kepada Jina utrai balapana berkuya panateng kente. Bana berkuya sopo jangpa Jisu. Ka Maria Bakhuid kami jangulai keduanya kebenar jini ginompo. Mentra bakabor Jina joni. Amen. Kami ngalong kasekri utrai. Tukandong hanga bakun kakin jomne. Kublai Ka Maria. Kepada Jina utrai balapana berkuya panateng kente. Bana berkuya sopo jangpa Jisu. Ka Maria Bakhuid kami jangulai keduanya kebenar jini ginompo. Mentra bakabor Jina joni. Amen. Bakaktiin kalawan longto. Bakashong sabat ni. Kublai Ka Maria. Kepada Jina utrai balapana berkuya panateng kente. Bana berkuya sopo jangpa Jisu. Ka Maria Bakhuid kami jangulai keduanya kebenar jini ginompo. Mentra bakabor Jina joni. Amen. Tuduai ni kabantai jongi ko nong kablai Bakhuid. Bangin nong kiba dia jenglaru Chris. Tungin ni tuai. O try. Ni kerpa jame dote jeng jome hapo bilong jome. Bangin kiba tadi berjangwan nong Chris kun jome. Na kubor jong amel. Dawa jisha shilong bagi jangmu. Min boy shaburong kajenipa daw juru Chris try jome. Amen. Kaburam Hawa berkun kau mesin Bakhuid. Kumbahkan long hawa menikong kumjon mentawa barabon cinaula Shillong. Amen. Kublai tuan panirabinga. Kutrai tepen kuai penyarayana. Ngangeit Hau lei wa medun baro. Benang tau ka Bneng bakar kilo. Bat hau Jisu Kristukun pamarwe jomu. Utrai jongi ya urapuna mesin Bakhuid. Ya balakana Ka Maria Theisotti. Ubala shaleben habo bantius kilatus. La sarakna yahu. La ya beratab yahu. Ulang ya syakibayam. Hajasmi kabalai ulami parna kibayam. Ulang kiu shamneng. Ushong shakamol uglay upa berdan barbaro. Nantang huan parban beshar yang beriman yagaya. Ngangit hau mesin Bakhuid. Hagabalang Katolik Bakhuid. Hagajina slok kirikul, hagajima pekipo, hagajimi parkado, bahagajingin pamjikut. Amen. Kwah jongi Upah hamene kalong Bakhuid keberdeng jomne, kanuan kema jomne, kalong kemon jomne, hagakado upah hamene, doa ini mentra gajimbam jomne, kebahala gasmi, batamat ini kerikan jomne.
Kumbani Rumi Mabe Kibaras Niriani, Balwadela Meni Shaka Jingkren Shoy, Hendrei Kabala Yani Nagabas Nir. Amen. Nagabanta Ka Jingngeit Jong Ka Jingngeit Ka Jingkren Ka Jingngeit. Kublai Ka Maria Kabada Ka Jingngeit, Utrai Kabada Kuya Kana Denginte, Bada Kuya Sokpo Jongpao Jisu, Ka Maria Bakhuid Kumi Jonglei Kumaina Kabada Juni Ginombo, Menta Bada Kor Ka Jingyap Juni Amen. Kublai Ka Maria Kabada Ka Jingngeit, Utrai Kabada Kuya Kana Denginte, Bada Kuya Sokpo Jongpao Jisu, Ka Maria Bakhuid Kumi Jonglei Kumaina Kabada Juni Ginombo, Menta Bada Kor Ka Jingyap Juni Amen. Kublai Ka Maria Kabada Ka Jingngeit, Utrai Kabada Kuya Kana Denginte, Bada Kuya Sokpo Jongpao Jisu, Ka Maria Bakhuid Kumi Jonglei Kumaina Kabada Juni Ginombo, Menta Bada Kor Ka Jingyap Juni Amen. Kaburam Hagwa Brakun Hamusin Bakhuid, Kumbakan Rong Hagabamin Kong Kujonata Badara Bor Shillong La Shillong Amen. Ka Jingngeit Jong Ka Jingkemen ROSARY Boro Uwei dengan Bu Jingtemu Nakabanta Bakhuid Nakabanta Ki Bishop Baro Kilim Do Baro Ki Nongstoin Jong Kari Jongi Jong Kiri Kerwaper Pani Bu Jingtemu Nakabanta Jong Kala Komod pada Jing ID Pertai Berkawai Hakaran Berpatalan Jong Ka Maria Jimaya Ka Baningkong Ka Jingkren Angel Ka Maria Theisotti kwah Jungi Kubah Bneng Kerlong Bakhuid Kerdeng Jongni, Karuan Kahima Jongni, Kerlong Kamon Jongni, Hagabendo Kubah Bneng, Ka Iing Ka Sem Jongni, Kabahara Gasni, Watama Bneng Erinkan Jongni, Kubah Bneng Mapi Kebaras Niriani, Balwadela Meni Shaka Jingkren Shoy, Hendrei Kabala Yani Nagabas Nir. Amen. Kublai Ka Maria Kabada Ka Jingngeit, Utrai Kabada Kuya Kana Denginte, Bada Kuya Sokpo Jongpao Jisu, Ka Maria Bakhuid Kumi Jonglei Kumaina Kabada Juni Ginombo, Menta Bada Kor Ka Jingyap Juni Amen. Kublai Ka Maria Kabada Ka Jingngeit, Utrai Kabada Kuya Kana Denginte, Bada Kuya Sokpo Jongpao Jisu, Ka Maria Bakhuid Kumi Jonglei Kumaina Kabada Juni Ginombo, Menta Bada Kor Ka Jingyap Juni Amen. Kublai Ka Maria Kabada Ka Jingngeit, Utrai Kabada Kuya Kana Denginte, Bada Kuya Sokpo Jongpao Jisu, Ka Maria Bakhuid Kumi Jonglei Kumaina Kabada Juni Ginombo, Menta Bada Kor Ka Jingyap Juni Amen. Kublai Ka Maria Kabada Ka Jingngeit, Utrai Kabada Kuya Kana Denginte, Bada Kuya Sokpo Jongpao Jisu, Ka Maria Bakhuid Kumi Jonglei Kumaina Kabada Juni Ginombo, Menta Bada Kor Ka Jingyap Juni Amen. Kublai Ka Maria Kabada Ka Jingngeit, Utrai Kabada Kuya Kana Denginte, Bada Kuya Sokpo Jongpao Jisu, Ka Maria Bakhuid Kumi Jonglei Kumaina Kabada Juni Ginombo, Menta Bada Kor Ka Jingyap Juni Amen. Kublai Ka Maria Kabada Ka Jingngeit, Utrai Kabada Kuya Kana Denginte, Bada Kuya Sokpo Jongpao Jisu, Ka Maria Bakhuid Kumi Jonglei Kumaina Kabada Juni Ginombo, Menta Bada Kor Ka Jingyap Juni Amen. Kublai Ka Maria Kabada Ka Jingngeit, Utrai Kabada Kuya Kana Denginte, Bada Kuya Sokpo Jongpao Jisu, Ka Maria Bakhuid Kumi Jonglei Kumaina Kabada Juni Ginombo, Menta Bada Kor Ka Jingyap Juni Amen. Kublai Ka Maria Kabada Ka Jingngeit, Utrai Kabada Kuya Kana Denginte, Bada Kuya Sokpo Jongpao Jisu, Ka Maria Bakhuid Kumi Jonglei Kumaina Kabada Juni Ginombo, Menta Bada Kor Ka Jingyap Juni Amen.
Kublai Kumaria kepada Bagachinai Utrai dan Bakala Gerkuya Kana Plegente Bala Gerkuya Swapo Jongkau Jisu Kumaria Bakhuid Kumi Jongblai Tuai Benda Joni Gnongko Menta Bakor Gachinya Joni Amen Kublai Kumaria kepada Bagachinai Utrai dan Bakala Gerkuya Kana Plegente Balagarkuya Soko Jongkau Jisu Kumaria Bakhuid Kumi Jongblai Tuai Benda Joni Gnongko Menta Bakor Gachinya Joni Amen Kaburong hau babaro kun bahamen sim bakhuid kumbakan long hagabangini kong kumjamanita bararo jam lacham amen Jisu tomak edikop jangi tukalai nangina kating dujok Tayalami kimansir baro shabne kamkami atulu berwakan bahaya jagajan Sngi jomne Ave, Ave, Ave Maria Ave, Ave, Ave Maria. Ka Jingngeit Ka Jingshimnoh Ka Maria Theisotti Elizabeth Bakhuid. Ko pa jungi Bneng Bakhuid berjeng jomne kan wan ka hima jomne kan bom kamon jomne ha kendel Bneng to ai binata jingam jomne ka bahala jasni Bagaimana ini kerana kami kumbani rumah berbalas nilai bahwa dalam ini cara Jingkren St Henry Tolan ini nak wasmil amen. Kublai Kumaria kepada Bagachinai Utrai dan Bakala Gerkuya Kana Plegente Bala Gerkuya Soko Jongkau Jisu Kumaria Bakhuid Kumi Jongblai Tuai Benda Joni Gnongko Menta Bakor Gachinya Joni Amen Kublai Kumaria kepada Bagachinai Utrai dan Bakala Gerkuya Kana Plegente Bala Gerkuya Soko Jongkau Jisu Kumaria Bakhuid Kumi Jongblai Tuai Benda Joni Gnongko Menta Bakor Gachinya Joni Amen Kublai Kumaria kepada Bagachinai Utrai dan Bakala Gerkuya Kana Plegente Bala Gerkuya Soko Jongkau Jisu Kumaria Bakhuid Kumi Jongblai Tuai Benda Joni Gnongko Menta Bakor Gachinya Joni Amen Kublai Kumaria kepada Bagachinai Utrai dan Bakala Gerkuya Kana Plegente Bala Gerkuya Soko Jongkau Jisu Kumaria Bakhuid Kumi Jongblai Tuai Benda Joni Gnongko Menta Bakor Gachinya Joni Amen Kublai Kumaria kepada Bagachinai Utrai dan Bakala Gerkuya Kana Plegente Bala Gerkuya Soko Jongkau Jisu Kumaria Bakhuid Kumi Jongblai Tuai Benda Joni Gnongko Menta Bakor Gachinya Joni Amen Kublai Kumaria kepada Bagachinai Utrai dan Bakala Gerkuya Kana Plegente Bala Gerkuya Soko Jongkau Jisu Kumaria Bakhuid Kumi Jongblai Tuai Benda Joni Gnongko Menta Bakor Gachinya Joni Amen Kublai Kumaria kepada Bagachinai Utrai dan Bakala Gerkuya Kana Plegente Bala Gerkuya Soko Jongkau Jisu Kumaria Bakhuid Kumi Jongblai Tuai Benda Joni Gnongko Menta Bakor Gachinya Joni Amen Kublai Kumaria kepada Bagachinai Utrai dan Bakala Gerkuya Kana Plegente Bala Gerkuya Soko Jongkau Jisu Kumaria Bakhuid Kumi Jongblai Tuai Benda Joni Gnongko Menta Bakor Gachinya Joni Amen Kublai Kumaria kepada Bagachinai Utrai dan Bakala Gerkuya Kana Plegente Bala Gerkuya Soko Jongkau Jisu Kumaria Bakhuid Kumi Jongblai Tuai Benda Joni Gnongko Menta Bakor Gachinya Joni Amen Kublai Kumaria kepada Bagachinai Utrai dan Bakala Gerkuya Kana Plegente Bala Gerkuya Soko Jongkau Jisu
Ka Maria Bakhuid Kumi Jong Blai Tuan Abunda Jongi Kinongko Menta Bakapor Kachingam Jongi Amen Kaburom Hawa Marokun Hau Mensim Bakun Kumbakang Long Hakaba Mening Kongum Chomenta Balarabor Chinom La Chinom Amen Jisu Tama Bikipok Jongi Kabolai Yani Nakarin Kujok Toyalam Niki Mesim Baro Shaphang Kamtamya Hidu Bilakam Leki Chagaram Kristi Jongme Ave Maria 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 Jingkren Kebalai Jingkai Jisu Bethlehem Kwah Jungi Ubah Bneng Kanong Bakhuid Bneng Jomne Kanwan Kahima Jomne Kanong Kamon Jomne Ha Kanil Kumbah Bneng Ka Iing Ka Sem Jomne Kabahala Sni Batuma Yani Krinkam Jomne Kumbah Kirima Yakibala Sngewbha Badwata Yani Shaka Jingshimnoh Henry Kabala Yani Nakabasnu Amen Kublai Maria Kepada Ka Jingngeit Putra dan Bakha Lagerkuya Pana Pengikinte Balagerkuya Sopo Jongpau Jisu Ka Maria Bakhuid Kumi Jong Blai Tuan Abunda Jongi Kinongko Menta Bakapor Kachingam Jongi Amen Kublai Maria Kepada Ka Jingngeit Putra dan Bakha Lagerkuya Pana Pengikinte Balagerkuya Sopo Jongpau Jisu Ka Maria Bakhuid Kumi Jong Blai Tuan Abunda Jongi Kinongko Menta Bakapor Kachingam Jongi Amen Kublai Maria Kepada Ka Jingngeit Putra dan Bakha Lagerkuya Pana Pengikinte Balagerkuya Sopo Jongpau Jisu Ka Maria Bakhuid Kumi Jong Blai Tuan Abunda Jongi Kinongko Menta Bakapor Kachingam Jongi Amen Kublai Maria Kepada Ka Jingngeit Putra dan Bakha Lagerkuya Pana Pengikinte Balagerkuya Sopo Jongpau Jisu Ka Maria Bakhuid Kumi Jong Blai Tuan Abunda Jongi Kinongko Menta Bakapor Kachingam Jongi Amen Kublai Maria Kepada Ka Jingngeit Putra dan Bakha Lagerkuya Pana Pengikinte Balagerkuya Sopo Jongpau Jisu Ka Maria Bakhuid Kumi Jong Blai Tuan Abunda Jongi Kinongko Menta Bakapor Kachingam Jongi Amen Kublai Maria Kepada Ka Jingngeit Putra dan Bakha Lagerkuya Pana Pengikinte Balagerkuya Sopo Jongpau Jisu Ka Maria Bakhuid Kumi Jong Blai Tuan Abunda Jongi Kinongko Menta Bakapor Kachingam Jongi Amen Kublai Maria Kepada Ka Jingngeit Putra dan Bakha Lagerkuya Pana Pengikinte Balagerkuya Sopo Jongpau Jisu Ka Maria Bakhuid Kumi Jong Blai Tuan Abunda Jongi Kinongko Menta Bakapor Kachingam Jongi Amen Kublai Maria Kepada Ka Jingngeit Putra dan Bakha Lagerkuya Pana Pengikinte Balagerkuya Sopo Jongpau Jisu Ka Maria Bakhuid Kumi Jong Blai Tuan Abunda Jongi Kinongko Menta Bakapor Kachingam Jongi Amen Kublai Maria Kepada Ka Jingngeit Putra dan Bakha Lagerkuya Pana Pengikinte Balagerkuya Sopo Jongpau Jisu Ka Maria Bakhuid Kumi Jong Blai Tuan Abunda Jongi Kinongko Menta Bakapor Kachingam Jongi Amen Kublai Maria Kepada Ka Jingngeit Putra dan Bakha Lagerkuya Pana Pengikinte Balagerkuya Sopo Jongpau Jisu Ka Maria Bakhuid Kumi Jong Blai Tuan Abunda Jongi Kinongko Menta Bakapor Kachingam Jongi Amen Kaburom Hawa Marokun Hau Mensim Bakhuid Kumbakang Long Hakaba Mening Kongum Chomenta Balarabor Chinom La Chinom Amen
O Jisu tama bagi pop jongi tu pelai yang ina keding rujok to yalam yang kimasin baro Bneng kam tami tu beragam HRRC Mawkhlam Joby. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate Maria. Jingkren St, Jingshimnoh, IT okulum Jisu atun pel Jerusalem. Kopa jongi Bneng kalau berkulit Bneng Joby kan wan kelima Joby kalau kamu Joby haga kuda rumah Bneng to ini tenda kecimang jongi kemana IFSC baca ini kirimkan jongi kumbangi rumah Bakhuid sendiri bahwa dalam ini syariat Jingkren St Henry to pelajari nak bersniu amin. Kublai Kumaria Kepada Ka Jingngeit, putra Dohnud kala berkuya kana pengkinte, bala berkuya sopo jongka Jisu, Ka Maria Bakhuid kami jonglai kedua na benda jongi kinompo, menta pada por bersiap jongi amin. Kublai Kumaria kepada Ka Jingngeit, putra Dohnud kala berkuya kana pengkinte, bala berkuya sopo jongka Jisu, Ka Maria Bakhuid kami jonglai kedua na benda jongi kinompo, menta pada por bersiap jongi amin. Kublai Kumaria kepada Ka Jingngeit, putra Dohnud kala berkuya kana pengkinte, bala berkuya sopo jongka Jisu, Ka Maria Bakhuid kami jonglai kedua na benda jongi kinompo, menta pada por bersiap jongi amin. Kublai Kumaria kepada Ka Jingngeit, putra Dohnud kala berkuya kana pengkinte, bala berkuya sopo jongka Jisu, Ka Maria Bakhuid kami jonglai kedua na benda jongi kinompo, menta pada por bersiap jongi amin. Kublai Kumaria kepada Ka Jingngeit, putra Dohnud kala berkuya kana pengkinte, bala berkuya sopo jongka Jisu, Ka Maria Bakhuid kami jonglai kedua na benda jongi kinompo, menta pada por bersiap jongi amin. Kublai Kumaria kepada Ka Jingngeit, putra Dohnud kala berkuya kana pengkinte, bala berkuya sopo jongka Jisu, Ka Maria Bakhuid kami jonglai kedua na benda jongi kinompo, menta pada por bersiap jongi amin. Kublai Kumaria kepada Ka Jingngeit, putra Dohnud kala berkuya kana pengkinte, bala berkuya sopo jongka Jisu, Ka Maria Bakhuid kami jonglai kedua na benda jongi kinompo, menta pada por bersiap jongi amin. Kublai Kumaria kepada Ka Jingngeit, putra Dohnud kala berkuya kana pengkinte, bala berkuya sopo jongka Jisu, Ka Maria Bakhuid kami jonglai kedua na benda jongi kinompo, menta pada por bersiap jongi amin. Kublai Kumaria kepada Ka Jingngeit, putra Dohnud kala berkuya kana pengkinte, bala berkuya sopo jongka Jisu, Ka Maria Bakhuid kami jonglai kedua na benda jongi kinompo, menta pada por bersiap jongi amin. Kublai Kumaria kepada Ka Jingngeit, putra Dohnud kala berkuya kana pengkinte, bala berkuya sopo jongka Jisu, Ka Maria Bakhuid kami jonglai kedua na benda jongi kinompo, menta pada por bersiap jongi amin. Kaburom hak ba barau kun berhau mensim Bakhuid, kumbakan long hak ba meningkong kumju menta pada por Shillong la Shillong amin. Kut Jisu tu mengabe pop jongi terlai dengi na keding rujok, toilam yang mensim baro Bneng kam tami itu berkam HRRC Joby. Ave, Ave, Ave Maria.
Son Jingshimnoh Jisu hatemper Opa Jungi Bneng Kanol Bakhuid Bneng Joby Kanwan Kanma Joby Kanol Kamon Joby Halakandel Kuba Bneng To Ayani Menta Kajibam Joby Kabahala Sngi Batama Beni Yakirikang Joby Kumbani Rima Yakibalasni Yangi Badwada Lam Yangi Shaka Jingkren St Henry Tola Yangi Nakabasni Amen. Ublay Ka Maria Kepada Ka Jingngeit Putra dan Batha Nakerkuya Kana Jingkren Bala Kerkuya Sokwa Jong Pao Jisu Ka Maria Bakhuid Kumi Jong Ublay Kedua Nakabata Jungi Kinongpo Menta Bala Kwah Ka Jingngeit Amen. Kublay Ka Maria kepada Ka Jingngeit Putra dan Batha Nakerkuya Kana Jingkren Bala Kerkuya Sokwa Jong Pao Jisu Ka Maria Bakhuid Kumi Jong Ublay Kedua Nakabata Jungi Kinongpo Menta Bala Kwah Ka Jingngeit Amen. Kublay Ka Maria kepada Ka Jingngeit Putra dan Batha Nakerkuya Kana Jingkren Bala Kerkuya Sokwa Jong Pao Jisu Ka Maria Bakhuid Kumi Jong Ublay Kedua Nakabata Jungi Kinongpo Menta Bala Kwah Ka Jingngeit Amen. Kublay Ka Maria kepada Ka Jingngeit Putra dan Batha Nakerkuya Kana Jingkren Bala Kerkuya Sokwa Jong Pao Jisu Ka Maria Bakhuid Kumi Jong Ublay Kedua Nakabata Jungi Kinongpo Menta Bala Kwah Ka Jingngeit Amen. Kublay Ka Maria kepada Ka Jingngeit Putra dan Batha Nakerkuya Kana Jingkren Bala Kerkuya Sokwa Jong Pao Jisu Ka Maria Bakhuid Kumi Jong Ublay Kedua Nakabata Jungi Kinongpo Menta Bala Kwah Ka Jingngeit Amen. Kublay Ka Maria kepada Ka Jingngeit Putra dan Batha Nakerkuya Kana Jingkren Bala Kerkuya Sokwa Jong Pao Jisu Ka Maria Bakhuid Kumi Jong Ublay Kedua Nakabata Jungi Kinongpo Menta Bala Kwah Ka Jingngeit Amen. Kublay Ka Maria kepada Ka Jingngeit Putra dan Batha Nakerkuya Kana Jingkren Bala Kerkuya Sokwa Jong Pao Jisu Ka Maria Bakhuid Kumi Jong Ublay Kedua Nakabata Jungi Kinongpo Menta Bala Kwah Ka Jingngeit Amen. Kublay Ka Maria kepada Ka Jingngeit Putra dan Batha Nakerkuya Kana Jingkren Bala Kerkuya Sokwa Jong Pao Jisu Ka Maria Bakhuid Kumi Jong Ublay Kedua Nakabata Jungi Kinongpo Menta Bala Kwah Ka Jingngeit Amen. Kublay Ka Maria kepada Ka Jingngeit Putra dan Batha Nakerkuya Kana Jingkren Bala Kerkuya Sokwa Jong Pao Jisu Ka Maria Bakhuid Kumi Jong Ublay Kedua Nakabata Jungi Kinongpo Menta Bala Kwah Ka Jingngeit Amen. Kublay Ka Maria kepada Ka Jingngeit Putra dan Batha Nakerkuya Kana Jingkren Bala Kerkuya Sokwa Jong Pao Jisu Ka Maria Bakhuid Kumi Jong Ublay Kedua Nakabata Jungi Kinongpo Menta Bala Kwah Ka Jingngeit Amen. Kaburam Hau Pa Badau Kud Badau Nasi Bakhuid Kumba Kalong Hakaba Meningkong Kumjong Menta Badbarabor Jinom Jinom Amen. Boy Jisu Joba Bob Jangi Kabla Yangi Nakading Tujo Pelami Kiman Silbaro Shabne Kamtamia Tu Kibakam HRRC Mawkhlam Kublay Ka Sem Kumi Jingsne Jingim Jingtian Jingkren St Kublay Shaphang Ka Maria Theisotti Yang melakukan Shaphang Ka Maria Theisotti pada kebaikan kita berjauh Tuhan Pai kita berasa Juni yang hikmat bersini Jongkar Shani Berbanding dengan Jingkren Kwah terpenting hari ya Jisu Sokwa Kwah Jongkar Ka Maria Theisotti bersebut Jenuh Bakian LITANY Ka Maria Theisotti
Go try to His name. Go try to His name. Go praise to His name. Go praise to His name. Go try to His name. Go try to His name. Go praise to Sngewbha. Go praise to Sngewbha. Go praise to Sngewbha Sngi. Go praise to Sngewbha Sngi. Go blay kwah na Bneng. To His name. Go blay kun na Ka Iing Ka Sem. To His name. Go blay MSFS Bakhuid. To His name. Trinity Bakhuid way blay. To His name. O Maria Bakhuid. To duai na kabenta chami. Ka blay Bakhuid. To duai na kabenta chami. Theisotti Bakhuid Theisotti. To duai na kabenta chami. Kami o Chris. To duai na kabenta chami. Kami ka Balang. To duai na kabenta chami. Kami ka Sngi. To duai na kabenta chami. Kami ka Jingkren. To duai na kabenta chami. Kami ka blay. To duai na kabenta chami. Kami basurtam. To duai na kabenta chami. Kami basotitam. To duai na kabenta chami. Kami bomla penjor. To duai na kabenta chami. Kami bomla pensnew. To duai na kabenta chami. Kami basngewi. To duai na kabenta chami. Kami basngopla. To duai na kabenta chami. Kami ka boy babha. To duai na kabenta chami. Kami nong thao. To duai na kabenta chami. Kami nong penim. To duai na kabenta chami. Theisotti bastatam. To duai na kabenta chami. Theisotti badon buram. To duai na kabenta chami. Theisotti badon nam. To duai na kabenta chami. Theisotti badon bor. To duai na kabenta chami. Theisotti basbol. To duai na kabenta chami. Theisotti bayayne. To duai na kabenta chami. Yit kami ka hok. To duai na kabenta chami. Okat ka Jingstan. To duai na kabenta chami. Utaw ka Jingkren St. To duai na kabenta chami. Jindiang Nansim. To duai na kabenta chami. Jindiang basno buram. To duai na kabenta chami. Jindiang babae ka Jinglay. To duai na kabenta chami. Tiu kulap Nansim. To duai na kabenta chami. Komot udabe. To duai na kabenta chami. Komot biniat hati. To duai na kabenta chami. Waying siar. To duai na kabenta chami. Senduk ka Jutang. To duai na kabenta chami. Kojin kang Bneng. To duai na kabenta chami. Ulur syai. To duai na kabenta chami. Jingkot kibapang. To duai na kabenta chami. Ujakari kinampo. To duai na kabenta chami. Ko jingtingen kinamperwir. To duai na kabenta chami. Ko jingtingen kibasnosi. To duai na kabenta chami. Iarap ki Kristan. To duai na kabenta chami. Osim ki Angel. To duai na kabenta chami. Osim ki Patriarch. To duai na kabenta chami. Osim ki Noyatul Lupa. To duai na kabenta chami. Osim ki Apostol. To duai na kabenta chami. Osim ki Martir. To duai na kabenta chami. Osim ki Mawkhlam. To duai na kabenta chami. Osim ki Theisotti. To duai na kabenta chami. Osim ki Bakhuid baro. To duai na kabenta chami. Osim balapun thang kwak tunrai. To duai na kabenta chami. Osim balashimnoh Bneng. To duai na kabenta chami. Osim ROSARY Bakhuid. To duai na kabenta chami. Osim ka Jisu. To duai na kabenta chami. Ukunang bor blay bakino ekipop ka pertay. To ma beni ko try. Ukunang bor blay bakino ekipop ka pertay. To snami sne ami ko try. Ukunang bor blay bakino ekipop ka pertay. To isne ami. Nia Kiri kay o da JONG kuno kuno play Bakhuid. What can tayo Jingkren chami ha Shillong. Henry to Kalayani barabor na Sngewbha. Theisotti badon buram bat balakru. Duay ni kapantar jongi ko nang paglay Bakhuid. Bangino kibabi jeg jingkularo Chris. Sangi duay. Ablay kendra Ni ni pato kepat ay nangi kisapri Joby. Ya jingkol chikya bayane Jingkren St bat kamet. Badaga jin sa badon buram Ka Maria Bakhuid. Kabaya sa Theisotti. Banlay na Jisu sweet mamanta. Badbanyota ka Jingkren gomchikut. Dao Chris try chami. Amen. Tukan mau Ka Maria Theisotti baspuntam. Bawang pacios no menoro. Bapala ino ya unu bebretli ya nagajin shania apa. Bakod ya iarap JONG. Baru pada ya JOY JONG.
Nida Kaju Gishanya, Ipet Shaphang, Theisotti Baro Bakukmi, Niwan Shaphang, Niel Bani Uthakma Jongkha, Nikinong Po, Kokmi Jongatin Bom Chikut, Watkantaya Kitin Chongi, Henry Shashkor Yangi, Dakabaskun, Padasna Bisne Yangi. Anjiro semua mana kapur, yang kesakramen kujang keduan kelong le, kaburam kaupa berhukun berham sim bakhuid, kumbaga long ha kaba meningkong kumcumita babara bor chinom la chinom amen. Anjiro semua mana kapur, yang kesakramen kujang keduan kelong le, kaburam kaupa berhukun berham sim bakhuid, kumbaga long ha kaba meningkong kumcumita babara bor chinom la chinom amen. Anjiro Sngewbha mana kapur, yang kesakramen kujang keduan kelong le, kaburam kaupa berhukun berham sim bakhuid, kumbaga long ha kaba meningkong kumcumita babara bor chinom la chinom amen. Tuhan mensembahku, Anak Joby, pendapat Joby, saring kabani, Tuhan mensembah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jisu pensleya ngibaro, hallelujah, hallelujah. Pensleya baru kini kunja me kibas ngapi katinja me, hallelujah. Pensleya Yesuster, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Let us listen from the Word of God, Luke chapter 1, verses 35 to 38. Gospel kay Lukas nong paningkong
khot lai pusan hadu lai pupra uta wangel ula juba umen sim khoi un sahiar halor jong phi pat kabor jong ubahakli tam kan saka serngeu ya phi nakane ka daw uta uba en khana phi en khot ukun ublei hakami ka kur jong phi ka Elizabeth ya kepala nyeu kepala ki mentaka lapun ya pun sendrang la hendriu benai wad la kala temen nama omdon ka ba ublei umla ban le Ka Maria ka paik tin ngalong ka sekriu try ai kan urlong hanga kat kumba philaong mar kumta u angel ula late now. Beloved brothers and sisters in Christ Jesus, Kohanmen ko para how try kan rat Jisu Christ. it is a fact that disobedience is easier than obedience. Kalong ke ba pau ba ban long bom ko ngu kalong khamsuk ban ya ka ba ko ngu. To do the works of evil is easier than to do the works of God. Ban le ya ki kam ki ba sniu kalong khamsuk ban le ya ki ba dei Shaphang ublei. To obey and do the will of God, we need to sacrifice so many things in our life. Ban le ya kamon jong blei bat ya ka ba ublei ukwa ni ban le ni hab ban sha sitom ya bun ki ha ka jing ka jongi. We need to give up the worldly pleasures and desires. Ni hab ban ino ya ki jing Sngewbha jong ka perthei. But to obey the works of evil need no sacrifice of the worldly pleasures. Hanrei ban le ya kino ki kam ki badai ki ba sniu kam da don kam yangi ban da sha sitom. In the Gospel of Mathew chapter 19 verse 21 and 22, we find the rich young man went away grieving. Ha ka gospel ka Mathew lenong ka bakhat khandai ki khat ki ba arpusan ter ya Sngew hangtu Shaphang utu u samla u bariu spa. Because he had many possessions. Hangtu ula long ubadiau namarba ula long ubreu ubariu spa barbadon bun ki jingdon jingem. When Jesus said to him, "If you wish to be perfect, go sell your possession, give the money to the poor, and then come and follow me." Haba u Jisu loong ya u balada u kwa ban long bajanai ba udai ban lek ban di ya kita jingdon jingem barokhaj bat ban ai ya kita ki baduk bat un buat ya u. Hearing these words from Jesus, he turned away from him. Haba ulaya Sngew ya kini kiktin nau Jisu ula lek no na u. It clearly shows to be the servant of the Lord or to serve the Lord, it demands complete self-surrender or self-denial. Kene ka bamut bat ka peni ba ban long lene ban syakri ya utrai ka dawanangi ya kai mensim len lade bat ka jingsha sitam. This total surrender to God we find in the life of Mother Mary. Kane ka jing IT lut how blay ni sem ha ka jing im jong Ka Maria. When Mother Mary said, "Here I am, the servant of the Lord, let it be done to me according to thy word," we see in Luke 1:38. Haba Ka Maria kalau ong how try to kan long hanga ka kum ka tin ka jong me ni sem ya kane ha gospel Lukas iwe lai pupra. She made a total surrender to the word of God that God's plan can be carried out in her life. Kalau IT lut ya lakamon ha ka jong ublei bat ya ka jing saindur jong ublei pakan wan urlong ha ka jing im jongka. It was not an easy decision to say yes. Kam jem lalong ka pasuk ban ong haoi. Why? Because when the angel spoke to her, that is, when she would conceive and bear a son, Mary was betrothed to Joseph.
Ka Jingshimnoh ka pasuk haba ka Maria Theisotti Sngewbha ya kane ka kubor nau angel namarba ka shu layate ktin bat u Joseph and they were not living together. pat kim shem lai ya sa lang rengkat. Naturally, being a young girl might have went through many things in her heart. Kalong kumba julong yaki kena rit kibadang samla haba kum haba jia kum kane kidon buon ki kiba don ha ka jimut jing perkhat ha ka jing pisah jing jimut jing perkhat jongka. How can this be? How can I bear a son? Kumno kane kala ban long kumno kala ba ngan sak pun pat kha ya ukun chenrang. Everything will be seen outside and people will know. Barok ki breu kin sayo pat kin satip ya kane. According to the law of Moses, Kat kum ka anyu Moses to be found with child when a woman was betrothed and not living together with a man, haba ya ka Theisotti la lap ba kal armet wat haba kamsem la ya im ya sarangkat bat la utenga. it was a terrible crime for which the woman would be stoned to death. Kalong ka ke jingle ka ba sniutam bat ka ba dawa ba en syapnyap da ka balan thamam. Mother Mary might have even imagined the stone to be thrown at her. Ka Maria kan jin dala perkhat la se ba ki mau kin sa hap halor jongka. Yet Mother Mary said, "If this was God's plan, here I am, let it be done to me according to your word." Han reu ajar kata ka Maria ka perkhat halade balada kane kede ka sandur ka jong blai te kala jupam to kan long hanga ka kum ka tin ka jong me. She took a great risk in obeying God's word. Ka la raikut la dajia kumnoru han rei ba ka de ban le ya ka mon ka jong blai. She accepted God's word completely, saying, "Here am I." Kala pediang teli telan pura ya tin jong blai pat ka bada ong halade hau hangne ngadon. I surrender my life into the hands of God. Nga ai tilut ya la ka jong ka jingim hakikti jong blai. This is how Mother Mary teach us to hear God's word and do it. Kane kade ke hikai jong ka Maria ban yo Sngewbha ya kasur jong blai pat ban le ru ya ka. That is what Jesus said in the Gospel of St. Luke chapter 8 verse 21. Kane kade ke ba uji suru wong ha gospel ke kum Lukas kalong pa pra arpuwe. My mother and my brothers are those who hear the word of God and do it. Ki ka keme jonga pat ki helmen ki para jonga ki re kita ki ba yo Sngewbha sa skor yak tin jong blai bat ki ba le ya ka. Those who hear the word of God and do it. Beloved brothers and sisters, let us look into ourselves. La ka ba le ya ki tin ki jong blai ngin phai chala ka jong jing im ko hanmen ko para. Let us see, to whom am I obeying and do it? Ngin pet yano ngi ko ngu ngi sa skor bat ngi le. Do I hear the word of God and do it, or do I listen to the devil and practice it? Hato nga sa skor ya ka tin jong blai bat nga le ya ka ne ya ka jong usaitan bat ngi le ya ka. Today's present age, many of the youth and even children have turned away from the Lord. Hakane ka pertai ke bamanta ki bun ki samla bat donru bat ki khanaru ba ila phai lendet nauble. They have closed their ears in listening to the word of God. Kila khang ya ki skor jong ki ban ya Sngewbha ya ka tin ki jong try. And they open their ears to the works of the devil. Ba ki pli ya ki skor jong ki sa ki kam jong u soitan. Many youth are addicted in pornography and blue films and put it into practice. Bun ki samla ki lalong ki pakrni ya ki film jaklia ki pornografi bat ki im ya kata ka ba ki jupet be ki yu i man kapwa.
Many are met after film stars and imitate their hairstyles and way of dressing. Buon ki pertubut haba ki yui ki pet ya ki klur jong kinong aklim pat ki but teneng ya karkom riam kom bet bat kom le jong ki. Many children are met after the Korean films and they imitate the way they dress. Ki pet ya ki film ki barang yai bha hakapor jong ki bat ki but teneng wat ya karkom riam jong ki. Many of the children did not know how to speak English correctly, even one sentence, after studying for many years in the English medium school. Buon ki kena school kim nang ban keren pareng bha wat lada buon SNAM ki lelet ha ki school ki ba keren betang dak English ba punya betang dak English. But they know how to speak the Korean language. Henry ki nang pade ban keren waya ki tin Korean pade. I have come across children replying back with Korean when I ask something with English, do not understand exactly what I say to them. Buon ki kena abanga kli ye keren bat ki ha jaka ban jubab ya kabade ban jubab ki jubab ban dak tin Korean bat ka ba apa kim sutu ya ka ka ba ya keren ya ki. Beloved parents, ask your children how many Bible quotations they learn by heart and how many film stars they know. Ako kumi ko kpa kli lagi jong ki khun pet tu il jong ki khun kat no hato ki nang nem ya ki dekhot Bible ne hato ki khamnang penban ya ki kerteng ne ki ba ya dei bat ki khulur aklim. I believe definitely you will find them knowing the film stars and imitating them than knowing the word of God and practicing it. Bat ngangit ba khambun ki khamtip Shaphang ya ki ba ki keren lani ki le kini ki klur nong aklim ba ne ka ba ki tip la kumno ya ki dkhot jong ka Bible. Remember, when we obey God's word and do the will of God, we become the mother and brethren of Jesus. Ken mau haba ni shaskor ba ni yosngeu ya ki tin ki jong trai bat ni le yaka ni kalalong ka kami bat ki men ki para jong u. Jesus says in John chapter 15 verse 14, Jisu ha Lukas kat sau uong. you are my friends if you do what I command you. Pilong ki perlok jonga lada pile ya kata ka banga hukum. Beloved brothers and sisters, as Mother Mary hear God's word and obey God's word, Ko men ko para kumba ka Maria kala yo sngew ya ka surjung blay bat ka le ya ka. let us look at her and imitate her in doing God's will. To ngin pek saka bat ni pertubut ya ka hakaban le ya ka mon jung blay. May Mother Mary bless us and help us to obey the will of God in our journey of life. To ka Maria Theisotti kan ya rabengi ban le ka mon jung blay. Ban tip ka mon jung bat ban le ya ka ha ka jing im ka jongi. Kohiman ko para ngila puson ya kaktino try but ngila stang banyoi hakano ka dur ngi don kam jing light luit ngi don kam jing light luit ha Ka Iing Ka Sem chungi ngi don kam jing light luit ha ka ri chungi ha ka jila chungi to ngin IT ya baro ki jing dumu chungi balem ba ka jing ya side lam chunga Maria Theisotti ngi long ki balai luit na baro ki jing the jing kum na baro ki jing sniu kaba pelong yang imrau jangka pop bau trai unang pelai lud yangi nda ka jing snega jingi chungu kat bangi duai shirhem ya ka nega jing duai Nobena. Ko pa bom jukut Mela Facebook ya ka jing Sngewbha changa Maria Theisotti bala kerko bad mela prulong ya ka kumi changa tin bala wandong do Jisu Christ utrai changi to ai ngi karpat yami
Bani kiba burom ya ka Jingshimnoh ya ka shakat prima Bneng ngin la daga jingasai kumi jongka banyo benda yo patengru rengkat bat Kito kiba meras hispa daga SNAM BAKORDOR jongukun jame Jisu utrai jongi Ko Theisotti Bakhuid tam bat batalem Ko Maria ko kumi jonga Shaphang Ka kami jong utrai jonga ko sim jonga parthe ko Nongstoin side ko Jingkren bat ka jakari ki nongpop nga pet Shaphang minda nga uka bat ka Jingshimnoh Jingsosi nga ngu yapi ko sim bakraw bat nga sngu yapi naga benda ki jinga bapilap yo hanga adu minda nga yapi ko te balong vlog sontanatam bad naga benda Ka Jingngeit jonga iapi nga kula ban shakri barabor iapi bad kadmada ban yalam yaki beiru ban iapi komme ba ye rasha ka ket jungukun ba ye jumpi yaki jingduwai bad ki jingdumu banga karpat hakane ka Nobena ko himen ko para Tengah iti kerpang ya ke jila jongi Yai Archbishop jongi Ya baro artelegi diocese bamdon ki bishop Ya ke lindo soble Ya ke rinium ya ke pait babaro Kumjuru ya ke sarkar jongi Ya ke nong yalam jongi Ya ke doctor ya ke nurse baro ke batraishtam Pan pelai luding ina buon ke jinge Kamdame ya ke jimpang covid Bat kumjuru ya ke mau baduai ya ke ri jongi Ngabu hapi Ya baro ke Jingkren St ngat penshet ya ke Jingkim jonga ha ka Jingsuma jompi Pediang yang ushakri jompi Bat kudup yang hapo ki jainkup jompi Ko kumi ka jingisene Bat kumbah pilong ke badan bor rengkat badu belai Pelai yang na ba ro ki jimpen shoy Lane pinle yang Ka Jingkren benjob yaki hadu kisngi jingyap jonga Ngan pan iarap napi Ya Ka Jingngeit bajanai ya Jisu Lembha jompi nga kermen Ya Ka Jingyap pasuk badbabha Kombe jonga Namar Ka Jingngeit bapidon ya ublay Nga karpat yapi benyarap ya nga habaro ki por Kamdame haka kelipmat bakadu jonga jingim jonga Wat ino yanga nga karpat yapi Tat hadu bangan da poisuk Bneng Bandruai yaro ya Ka Jingngeit isne jompi Klem puchu Amen Kublai kumaria Kabadap Ka Jingngeit utrai dun batpa lakarku ya pa na pekinde Bala karku ya sopo jompau Jisu Ko Maria Bakhuid kumi jong oblay Duai nagabinda jongi ginampok Minda bhagapor Ka Jingngeit jongi Amen Kublay ko Maria kabadap Ka Jingngeit utrai don batpa lakarku ya pa na pekinde Bala karku ya sopo jompau Jisu Ko Maria Bakhuid kumi jong oblay Duai nagabinda jongi ginampok Minda bhagapor Ka Jingngeit jongi Amen Kublay ko Maria kabadap Ka Jingngeit utrai don batpa lakarku ya pa na pekinde lakarku ya sopo jompau Jisu Ko Maria Bakhuid kumi jong oblay Duai nagabinda jongi ginampok Minda bhagapor Ka Jingngeit jongi Amen Kublay ko Maria kabadap Ka Jingngeit utrai don batpa lakarku ya pa na pekinde lakarku ya sopo jompau Jisu Ko Maria Bakhuid kumi jong oblay Duai nagabinda jongi ginampok Minda bhagapor Ka Jingngeit jongi Amen Kublay ko Maria kabadap Ka Jingngeit utrai don batpa lakarku ya pa na pekinde lakarku ya sopo jompau Jisu Ko Maria Bakhuid kumi jong oblay Duai nagabinda jongi ginampok Minda bhagapor Ka Jingngeit jongi Amen Kublay ko Maria kabadap Ka Jingngeit utrai don batpa lakarku ya pa na pekinde lakarku ya sopo jompau Jisu
Ka Maria Bakhuid Ka Jong Blay Tuwai Nagabinda Joby Ginompo Minda Bakapor Ka Jingngeit Joby Amen. Ublay Ka Maria Kabalang Ka Jingngeit Utray Latha Kuya Para Pengkinde Balang Kuya Sokwa Jong Phah Jisu. Ka Maria Bakhuid Ka Jong Blay Tuwai Nagabinda Joby Ginompo Minda Bakapor Ka Jingngeit Joby Amen. Ublay Ka Maria Kabalang Ka Jingngeit Utray Latha Kuya Para Pengkinde Balang Kuya Sokwa Jong Phah Jisu. Ka Maria Bakhuid Ka Jong Blay Tuwai Nagabinda Joby Ginompo Minda Bakapor Ka Jingngeit Joby Amen. Ublay Ka Maria Kabalang Ka Jingngeit Utray Latha Kuya Para Pengkinde Balang Kuya Sokwa Jong Phah Jisu. Ka Maria Bakhuid Ka Jong Blay Tuwai Nagabinda Joby Ginompo Minda Bakapor Ka Jingngeit Joby Amen. Kijing Duai dan Sngi ke Ka Maria Ka Shillong Bneng Inu Yabi Kasim Bneng Bakhuid Kumba Pinamat Ka Jingkren Ka Jingshimnoh Ka Jingshimnoh Lem Bakhuid Joby Bakhuid Minda Recommend Ka Jisu Bakhuid Bneng Kosim Baik Payasai Nagabinda Ka Jingkren Joby Terwa IT yaki jingdumu shime Joby yaki bapangi bashitam yaki batalak bar yaki nampo bakin telak kabamut ya bar ki kul Ka Iing Ka Sem jungi kinang ya jingai ke jinggalku Niyaro yami Jisu Badelai Yami Katya Kakami Bain Kosim Lashimnoh Bneng Tuwai Nagabinda Joby Amen. Dorangin ya Tuhan Putra Jisu Kris Mela Pintu Tiao Ya Kaboro Jong Ka Jingngeit Bab Mela Ai Ka Jingkren St Ka Jingngeit Jukut Ya Kamet Bakamen Sim Mela Ai Ya Kakami Joby Ka Jaka Bakarpang Ha Kaburong Joby Bab Mem Shimasa Bab Ka Jimput Ka Kentang Ya Kamet Joka Karbang Lekmen Ya Ka Jingshimnoh Ya Ka Maria Theisotti To ayami ya Ka Jingshimnoh Tekana Jong Ka Jingkren Ka Jingngeit ya Ka Jingngeit Amen. Kotrai Jisu Kadbangila duai hakamat jamme Lemba Ka Jingngeit side lem jangka Kmi Bneng jamme Nagabinda Ka Jinglait Lloyd Naki pop Naki Jingshitam Naki Jimlin Basniu Naka pop jong Kane Ka Jila Jongi Naka Jimpang COVID-19 banginang yo jinglait Lloyd kotrai ngi duai pamenam palai Lloyd pura yangi ya Ka Iing Ka Sem jungi ya ka jilla baroka we na baro jait ki jingsuniu na ki jimpang na ki jingshitam na baro ki jimlin basuniu palai Lloyd yangi yalam yangi shaka sinda jome kumba mela penkud ya Ka Maria Theisotti Jingshimnoh ya ka met bad mensuem shabene penkre yangi wei pai weiru hallelujah 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 kotrai Jisu haka karteng deliver us kotrai Jisu deliver us kotrai palai Lord yangi ko Jisu bekrad ya ubammen na ka jila jongi ya baro jai ki jingsuni penkhoi katai ki kon samla jongi tai ki kinna ko lombaro tai ki longome longupa ta ko Jisu yangi ki lindo tai yangi ki riniam baro kotrai Jisu karko kardo ya baro ki ngelam jonga balang jungelang jonga jila jongi baro ki doctor ki nurse baro ki batrai shitam ko Jisu pen palai Lord yangi na ke nega jimpang kalam COVID-19 kumjuru ya baro ki pop ka babit yangi ya ka buits new jonga baman palai Lord yangi haka kerteng jame ko Jisu da ka bor ka itia jonga jingetang lindo bat ka jimpen sle halo jonga ngate ngadumak ban ngabe ya baro ka bor jonga baman uksoy dokrai tarot ka sme shwar ka taro jinx new jinx me jimpang jingshitam bit ka ba baro kamda me ek COVID-19 ha na ka jilla jongi na ka re jongi hallelujah hallelujah haka kerteng jame ko Jisu kar kod yangi da ka SNAM BAKORDOR jame da ka jinga sailam jonga Maria Theisotti ainginang yo ke Jingkren Ka Iing Ka Sem haka met ka part haka mensiam haka balang barokawe haka jilla barokawe hallelujah 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 Jisu snapi sune yangi hallelujah 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 hallelujah
ko himen ko para tongin yo pediang ya ka jingger kunau Jisu banginang pen scam ya ka jingrai jungi ban ino ka pop ban imkoid hakamato trai lamba ka jingerap JONG Maria Theisotti Kurku yang hidup ku Kurku yang hidup ku Shalom, Amen. Jingpen ken mau lai sai kemas kendai siteng jing duai miracle hour na kabanta jing apedian ya kampala na utrai kapor RC pawan pakai jing duai Nobena kapor Nyobici so bahaya tulem ya ki perlok cepiru